Hello nina babukeli nonke emakhaya la kwaNdebele. Ngimuzwile la eMasini. Ututuzile umntwanami. Ututuzile ungihlakise khulu. Uthome ukungihlakisa wathoma ngokungibophisa cala. Kunabo mama ngeke ngabasho ngamagama abahlala khona la. Abenonje bafaka umntwanami umoya omumbi. Abathi ukuthi ngizogive up ukulandelela umntwanami ngimthathe ngimbuyisele endleleni ngimse esikolweni. Ngimzumile uDudu ulahlekile, uDudu ulahleke asesondweni. Ngimthethe ngamse esondweni ngemva kokuthi umntwanami ngimbona angasafuni ukuya esikolweni. Bengizakwenzani? Bengizahlala njani nomntwana ungayi esikolweni ngeJardena? Ngazi ngani ukuthi uphethwe yini? Ngizamile ukumthatha ngamse esondweni. UDudu unyamalele esondweni. Right, unyamalala uye ngale ngakamhlanga. Kwamhlanga kagogo wakhe akekho. Kwamhlanga kokagogo wakhe kusekhaba omkhulu. So mina ngize ngathatha isinqumo sokuthi baka-Identical Force bangihelele ukuzuma uDudu ngendlela abangakhona ngayo, ngoba bengekhe ngamodla uChristmas umntwana nami ngingamboni ngeJardeni. Bekumele ngizume uDudu ngize ngimthole. Ngani ngoba bengizoba secaleni nanoma abhubhile, abhubhela lapho kungekho khona, engekho la eJardeni. Bekuyokhosa ukuthi kuze amaphoyisa la azongibuza imibuzo. So bangihelebhile amadoda la. Vele bekufanele bambethe naye nje. Kufanele bambethe nangabe kuyakhonakala nangayaphi ukwenza into ephuma endleleni. Kufanele abethwe. Ayikho enye into isihlahle sokulapha umntwanami kulokho akwenzileyo. Kufanele abethwe nje abuyele endleleni. Ngiyathokoza. Thokozani balaleli nonke. Thokozani balaleli bonke. Bengilahlekelwe umntwanami ngimkhulisile lo mntwana. Kwafumaniseka ngatholi i-Identical Force. Yangifunisa yena, yamthola yambuyisa kimi ezandleni. Fetela ayikho inkinga yikho, mara kodwa ke bachaza kuhle ukuthi nokho njengoba bamlethe ezandleni zami kuzoba kuhle kakhulu. Mina ngijabulile ngoba bese ngimfuna emfuleni, ngimfuna yonke indawo, mara ngaze bamthola bona, bamletha kumina. Ngiyajabulela nani, phumelelani abantwana nibakhuze, bakhuza laba abantu ene ababulali muntu. Nethi bayamthatha umntwana wakho bamlethe ezandleni zakho. Umntwana lo bekumntwana engimthanda khulu ene baka ukhulele la ifubeni sikababa. Bewuyena mntwana amthanda ene nami ngisamthanda. Noma nje ngiyamthanda. Nethi bengimfuna aphila, nangu uyaphila ududuzile mntakazweni. Ngiyabonga ngimi ugogo wakhe Mata Thenjekwayo. Balaleli mosana ukukhulumani kumbi i-Identical Force ngokuba nakube ufile bozokukhipha imali, bona bafuna mahala baze bakutholele bamlethe ezandleni zakho. Nangu khona mosana ukuba khuluma kumbi, ayikho leyo nto. Nangu nginaye kimi uyaphila, umfune etode emlanjeni, umfune etode kuphi etshanini phakathi ehlathini. Ngithi ngizothola amathamba akhe bamletha phila. Nangu besidla naye umrado. Saya nasemaphoyiseni, amaphoyisa wanamandla, saya nasemrhatshweni kwaNzunza, nakhona basilahlela izandla, bona bamfune nje mahala. Nangu khona mosana ukumbakhuluma kumbi laba abantu. Bengikhona noma bamletha ezandleni zabo. Umgogo wakhe mina. Bathole ukuthi abakambethi bamthinta kuphela ukuthi phela umntwana uyathintithwa idasti and then abe rehe. Ngoba amaphoyisa bathi umntwana akabethwa nasesikolweni ene ebese bahlala phezu kwendaba kwenhloko zabantu abadala. Mbona bamthintithile kuphela. Akukho next embi, akanasilonda kana next. Usildi. Dumela batho ba babogedi ba Identical Force. We are here Morabo Duduzile. We came to check up on the child. So Mina, I'd advise young girls out there
ukuthi bahlukana nabafana abafana banayo impilo, right? And then they should focus on their schoolwork, and then they should also focus ebazalini babo. So Duduzile namhlanje zizom-encourage to carry on and never give up, to make it her life better, and then live it better and fruitfully so. Okay. Okay, Okarata, if you can just look at this woman here on the picture, you see how beautiful she is. Remember, Hori, these young beautiful ladies, they were part of the identical force mo eleng gore ile ya feletsa le bona e ba hantile down. Ke na le ausi ba bantshila mogopola ka mo o tlo tlhalosa the experience ya gage, what she went through, and then o tlo rata go advise her. Today there she is. O ka dumedisa ba bogedi ba boledise as lo ena o ile wa ya kwa batho ba bantsi ba ile ba iputsisa gore go feletse kae, and here you are happy, you are still with identical force e leng gore ba ithanisha lena la no ka rata gore dumelang ba bogedi ba identical force. Ya nna ke nna Tshwarelo Letswala, le nna ke one of those girls e leng ba tshwenya batswadi. So Mercury, yeah, ke one of those girls ba ileng ba tshwenya batswadi, le nna be se motho o dula ka gae ya le motho wa strata. So what was your experience go rehab your identical force, and what did you learn? Yeah, at first, yeah, be ke bona karata ke shame ka hlolwa. That's all hlolwa. Be ke bona karvan hlolwa batsadi ba ka like wow, mara o bile ngwana ka go rehab ya. Ke bona re dutse be ke dira very tshiletseng actually. Sama ke tlogela bana baka wow ke tira ka mra ba shima le majwala lo asha. So but then ba bantsi ba ile bana le go iputsisa gore so ka ge khonjwa your life is much more better. O ka rata go advisor tutu ka ge o mona a lefa ka ge le gore le ena sifa o feletsa experience something, and what o ka rata go advise gore mo go yena? Tituzile o sesemnani khulu wena ba manje ngayichinja impilo yakho fast nawona yeke level ukuthanda imali amadoda baka switch feel, but mina ngakutshela yona ukuthi hawa buyele esikoleni, and then uhlokhono support family yenu abazali bakho baziqhenye ngawe, because kakwantle utlotla bana ba different watla washiya gape ka mowatsama le malwetsi uzogula uzofaka buhlungu shem ngaphandle ko rafses. So wena buyele esikoleni uyekele mkhuba yakho. Lisa, mina ngiyenzile bazali bami, angeke ngisaphinde ngiyenze, nalaba abayenzako bangayenzi ngoba identical izokufika. Niye enkolweni iphumelele, ningasekeli nabantwana abancane bengenzi ngoba identical izokufika. Nabesana kajoli esikolweni siberegeni ngamandla siphumeleleni. Good girl. Don't maqina. Yabona ngisho Asiya state yani ntare ngiyathokoza ngigijima ngihalebhe nabayi. ni taratara ke siwa
Cabanga kuzokuthi njengetaratara senzeni sigijime. Chama. Sigijime njengetaratara. Sigijime njengetaratara. Okay, siphiwe itarantara ududu nangu batsho sigijime khulu-ke ngetarantara le. Sigijime silanda abanye ngetarantara. Siyathokoza dudu ngetarantara. This is in Tarantara, guys. You can see how beautiful it is. Bekoda nge-ayili ukhomisa ukuthi ijabulele ukuthi ibe nathi. Yabona bekoda ngibamba la njengoba ni ngoba ngithize ngathi angeke ulo itarantara. Kanti soba ngaini ngoba bathi ngewethu. So niyabona namakhala lawa khona la mpuru ngathi afana nelogo ye-Identical Force, which is in Tarantara. Identical Force in Tarantara. Siyabonga. Sizokubona ukuthi senza njani ngayo itarantara. Bafowethu nasi itarantara, siphiwe itarantara. Asikhambeni sokwenza ukumangazana. Thank you guys. Yeah. So idlori sokugijima ngayo. So senzeni sizibophelele phezulu kwendoli ya phezulu la imani enyathelweni sisifake la phezulu kwendoli. Oh, CTC Identical Force simatarantara. Oh, guys, sikieta